سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تميدنايو لومون كم وترو أقدس زيناتاتنا علم حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة مدبنا مسانا غصون حدو ما بخورنا نقدمكم لو معرسي سفح زبالة فلاي أمونغ أمريكان راشانز قبر زلو زررب أبتع عودو كنا زغطلو زلو كنات إيروبا زغطلو زلو يوكرين تخونو زلا لما زقر من زستممن زحزنن ونكون لايك نركن فتنينا سام مودة مسانا صنحو لايك ناقبركم سبورت قبرو. Let's start here. Gravitas, we bring you the latest facts from the deadly Ukraine battlefield with live footage. Ukraine's headlong retreat is becoming a rout. Putin's army is not just pushing Ukraine out, the Russians are systematically using drones to target and kill retreating Ukrainian soldiers. Just take a look at this video shared by Russia's Ministry of Defense. And that's on its official Telegram handle. أتي كان فوتج قريت عليه يلهم مهنياتو بدعمي نجلي channel يتبغى يكونن يوتيوب يفقد لينيم كلا لما أنا بحكي حزن سلو زخونة تسراويت تخبيبك كوت خلوا بدرونات كيروم سكبرو تسراويتنا يوكرين مالتيوم أبتكور سكريجن زنبرة كوت كفتن كلو حماق زخونة كونتاتي تفتير زلو بحماق دماء هرمونكم زلو يزنقر مهنياتو هذا أوشت مريت راشا زنبرة يبتناولنا نيو رغم نشتي كفالة بكورس كذب عليه ما تيوم نيرم بتسومي زب هذا حري زلو جوكو almost نقول له كثير ميم زلو أبو بزح سراويت نيرو راشا دما نخببتهم يتخيل نيركات هاي واقوام نيرم جن indirect لدما نكببهم يخدو نيرم هجي دما أملو كباتيهم كم زلون دونالد ترامب دما نا فلاديمير بوتين فلي مال اقتصادي دلو كريكمي سلمتاي أزقو دايزي حدا جنيا كوينو سلو زلو سلازي تكونتات كساع كندي كالتي في كاير كم زلو بملكة كتردا أدخل مالتي region. On your screens right now, you can see Russian troops marching into the heart of Zubza, hoisting the Russian national flag. The loss of Zubza is particularly devastating for Kiev as it further weakens its already fragile defense lines. The situation keeps getting worse for Ukraine. According to reports in Russian media, a platoon of Ukrainian soldiers redeployed from Kursk to the Donbas region near Kharkovsk. It was destroyed before they could even reach the new positions. Ukrainian forces are reportedly also taking heavy losses while leaving behind key NATO-supplied military equipment near Zubza. بعفشا يوكرين حما كونتات قاتي موم كم زلي زنقر زكوينات زكالتي في تطوكبل خلالو أوريد تطوكبل إنا تبهالو سندي سبي موتالو كن رداء كن كلالنا كندي سراويتي موتالو زي هيمان كاتاستروفي نايدك سبات تفعات رايحة تبلو تخل يوكرين بفلا يبزوان زي نوح نحيال وان مورالاوي ربشا وتهدراو ربشا زي مرققا حماق زينا مسمع قال لما لازي نتمورالنا يتسراوي تعمي زهرمو لازي عبر ستة خام زنبرون تقام زنبرون وحدنا يسراويتنا عقمن زلوه قبل اللي دما مورالو زتنكف بيمان تقام دونالد ترامب زبلو مراحيو زقات موزلا قال كل الذكر يقولوا نبحكي تكونتات ناتهم كبينا قولي زمتد اتزفرها زلها منطق لا سراويتنا يوكرين او قولوا اب حماق كيودق كمان زفرها له ذاتس الديمقراطيه توصي بزقال تفنك خون امريكا تدف زلا زبل جرباونا له أنا كملوا بتر ملو كهون خليل كهات زربيت خلني عمانات ثلاث عامات كواجاز خالص سراويتنا يوكرين أو حتى رجزي فركش قبل دخلها مثلا نجن there is a possibility تخلوا خمزلو بو حدو أبجل جل مباراه أبحمة كنتات كمزلو يزنقر زنا كورس كريجن دما إياه بالنتيو بزح سراويتن حياة سواراتنا أو إتيوم نيرم درو تبوتاتي كوكواتر وابزي كل درجة كهادميهم زفتن زلو بوتين ولا أبز حلفه بوق إن دونالد ترامب كمل سؤال خلونا نجري نتايم كخلوا جم سبعة زيادة what's gonna happen كوتش اليوم سقيل نادي نحن قطفهم كمارا خديهم انتهي كجبر لازم بزعبازي حتى يتوانير دونالد ترامب لما ملسي بولو الجي كن سامعين تا ملسي بوزلو مالتيو تم عرباو ميديا زاربو زلون زغرو زلون كالي نيغوسيشن تنهي لكاتي قدم توتا دراو كنتات كنريو with Russia, where Russian President Vladimir Putin has called on Ukrainian troops fighting in the Kursk region to surrender. Shortly after US President Donald Trump urged him to spare the lives of the Ukrainian troops. Trump says his envoy held productive talks with Putin on the proposed 30-day ceasefire, even as Russia's counteroffensive intensifies in Kursk. Russia claims to have retaken Sudzha. So the already very good news كنا بلون خلينا تطبق زينان تطبق تسفاد زب زينانيو أمز حلفة أمونجو يوكرين أمريكان أبي تراقب بني رمي لانينا
أب السعودية العرب تراقبهم نيرم الحين كتحازلكم إيه كان دقنا بزيادة أنا وتهدرا كنا Significant shift in the ongoing 3-year-old war. The key town Sierski has been almost seen in a temporary accommodation that it fears fighting. He went on to say that the Ukrainian troops will be guaranteed life if they lay down their arms. We need a corresponding order from the military and political leadership of Ukraine to its military units to lay down their arms and surrender. So Putin أبز حلفة زجبرو بنتصر حبير نيرو السراويت أب حدا جنيا كنا تات كم زلو أب تناي كورس كريجنا أب تريف زلو بوتا سراويت أب كبابات يخم زلون كاب يوكرين دما كابتم مرحتم تكلنيات إذا سكوا هبهم خلالو كم مارقون تزيلو قتالية ميلو جيتنا يوكرين كنا تاتريو مراحي مالتيو تكلنيا سقوم تكبي جباعن أم نفسك ساب زي كنا تعبيت سلزلو تعبيت توتيرو زغونة إذا تزي محلالي فوق قتالية قتالو زار فيديو هاد كابزو هتشيل already. So this is going to be حق دراماتيك ويكا زحزن كيناتين عن رزالنا ويون نسمى زالنا كنريو كوين دلنينا أنس كم صحبنا يدلني يوتيوب يفكرني وحفشة موت نسقاين كتب حلال في أبناتي channelاتي سبكال بتناي عبيتنا زينات channel يفكروا لهم نعيجن عند أي كات عميون it's not even تبون قرونا يكونون كتريو بحفشة نبوتين بوتين نزام الاختزياء نتفلو يلوغ ناي دونالد ترامب ستيف فيتكوف زبحل حبيروي مثلني السودمان دونالد ترامب حبيروي دونالد ترامب حبريتا مصبصحو قطع نفس السوشيال ميديا يزخيد تلفزيون يدلي ولا راديو يدلي ابتاترو سوشيال تبلناتو حبريتا يوصو مالتي. This comes after Trump wrote on his social media platform Truth Social that he has strongly requested Putin that lives of Ukrainian soldiers be spared. A direct conversation between the two leaders is yet to take place, but Trump's special envoy Steve Witkoff met with the Russian president in Moscow on Thursday. Trump كم تريور لهم دونالد ترامب اب الصحافه حبريتا مالتي. We had a very good and productive discussion with President Vladimir Putin. ስለዚህ أتي فلوي لوخناتو مس دونالد ترامب صبو زخونن حنات زخونه ركبن درربن كم زكايده ينغرالو and there is a very good chance that this horrible bloody war can finally come to an end. ده صبو عدل دمالو نزي حماق حدقنيا بزح دم زفصو زولو كوينات مودعتو كركب باتيلو بكابيتالي ترغير غمان مالتي. But at this very moment, thousands of Ukrainian troops are completely surrounded by the Russian military. الذي أبجامة من تزيا قال كم بس النزال الحبريتا باش حد غصروا سراويتنا يوكرين عملوا كبابا ناي سراويتنا روسيا أتيومكم زلون surrounded by the Russian military and in a very bad and vulnerable position. الذي أبحماقن زتقال عن كنتات ودي قومكم زلون ما يجلس مالتيو. الذي I have strongly requested to President Putin that their lives to be spared. This would be a horrible massacre, one not since World War II. God bless them all. So أنا دمان بوتين عبرت على مني له نظام سبعة زياتهم نظام سراوي زياتهم بهيوت كترفهم كم معرفوا كي قتلوا مالتيو. مخنياتو زي حد عبي هلكيت كون كم زخل يدرد عناي هرك على كونات عالم ترايف زي في الهلكيت مالتيو. زي again أمونغو فلاديمير بوتين and Donald Trump had a challenge أقاتي من يروجن. We see a very good alignment أمونغو كلتيوم تبوس هنا مرددا. إذا نقدر إذا كعبي تبغيسينا نرزلنا أسكي كمل ساعة فيديو تنهي لغاس معكم كفالة الله خالد مجمع رياجن قرب تلي دحرت تمارسنا نتي ناي بوتين استراتيجي كردانا خلاله ناي أمريكا استراتيجي كردانا خلاله. You work at the KGB for 15 years, you pick up a few things. When you rule a country for 25 years, you pick up a few more. Things like when to commit, when to delay, and when to reject. Vladimir Putin is putting all of that experience to use. The whole world was waiting for his answer to see if he agrees to a truce or not. And what does he do? Vladimir Putin زفت ونسألون بزوح جزيز قلت على قرنتلو بل حسب مخانو زخام عصرت حمش عمت أبسل أنا كي جي بي مالت كم CIA نا أمريكا ما نا أمريكا CIA كون كلنا روسيا عبر السوفيت دما كي جي بي زبال نيروس الذي عصرت حمش عمت عبود سرحة الجرمة كباب صراحة مشان عمت حنتازيا دخمتن فحفح زبالتن هاجر وسيلو
ኣብ ኮረሻ ኮፍ ኢሉ ነዚ ሎም ዘሎ ራሻ ዝሃነፀ ሃገር እዩ ስለዚ ነዊሕ ተመክሮ ነዊሕ ርቀት ዘለዎ ኣካይዳን ነገራትን ዝርድኦ ሰብ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ከመይ ጌርካ ኖ ትብል ከመይ ጌርካ የስ ትብል ከመይ ጌርካ ሃይ ስቴክ ልዑል ትፅቢት ዝግበረሉ ነገራት ኖ ከይበልካ ግን ኖ ትብል ተርዲኹም ኣለኹም እወ የስ ኦር ኖ ክመልስ ትፅቢት ገይሮም ነይሮም ግን ፑቲን የስ ኢሉ ግን ነታ የስ ሜይቢ ቀይርዋ ማለት እዩ ነዚ እንድሕሪ ጌርኩም ክቕበለ እየ ብምባል ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ሓሳቡ ከም ዝተቐበሎ ንርኢ ኣለና Throw a googly. We thought Putin had two options here, yes or no. But he has picked a third option, maybe. Putin says he supports the idea of a ceasefire, but he has certain queries. Like who will monitor this truce? And what will happen after that? He is seeking clarity from the American side. We agree with the proposals to cease hostilities, but we proceed from the fact that this cessation should be such that it would lead to long-term peace and would eliminate the original causes of this crisis. We should discuss it with our U.S. partners. Maybe we should have a call with President Trump and discuss it with him. But we support the idea itself to finish the conflict in a peaceful way. So, Vladimir Putin ነቲ ኩነታት ክቕበሎ ነቲ ሓሳብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝቕበሎን ናይ ሰላም ተበግሶ ድማ ክዕንቅፍ ከም ዘይደልን እንተኾነ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብኸመይ ከም ዝግበር መግለፂ ወይ ከዓ መረዳእታ ክትቡና ንፅበ ኣለና ምክንያቱ 2,000 ዝኾን ዶባት ኣለና ኣብ ገሊኡ ድማ ነቶም ሰራዊት ከቢብናዮም ኣለና ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ሰራዊት ክንፍንዎ ዲና ክማረኹ ድዮም ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብቲ 30 መዓልቲ ሰራዊት ንክንቀሳቐስ ዲ ክፍቀድ ኣፅዋር ንክኣቱ ዲ ክፍቀድ እንታይ እዩ ክግበር መን እዩ ክሕልዎ ሓቂ ንምዝራብ very legitimate ወይ ከዓ ቅቡል ዝኾነ ስነ መጎታዊ ሕቶታት እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እንታይ እዩ ክገብሮ ከመይ ገይሩ ክፍፅም እዚ ነዚ መልሲ ክትበ ክትክዳ ኣለካ ናይ ብሓቂ ብቕንዕና ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ትደሊ እንተለኻ ነዚ ኩነታት መብርሂ ክትብ ክትክላ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝሓተቱ ሕቶታት ለጂት ቅቡል ዝኾነ ሕቶታት እዩ ነይሩ and I think ኣነ እኳ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣሮጋንስ ወሲኽካ ትዕቢት ናቶም ወሲኽካ ኖ ዝኾነ በቃ ንክልቲኹም ስለ ዝኾነ ገለገለ ክብሎ እዮም ኢለ ነይረ ግን somehow ኣገለ መረዳእታ ከም ዝበፅሑ ዘመላኽት ኩነታት ግን ንርኢ ኣለና which is good እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ክኽእላሉ it's a very very dangerous and serious war ብከምዚ እንድሕሪ ቀፂሉ ድማ መሊሱ of course እቲ ኩናት ተወዲኡ ማለት ኩሉ ሰላም መፅኡ ማለት ኣይኮነን there will be a lot of issues ሕጂ እቲ multipolar world ንብሎ ዘለና ምቅያራት ናይ ሓይልታት ኣካይዳ ብዙሕ ነገራት ዝቀያየር ተሎ ስለዚ there will be another issues بعالم درجة ووري خبر زخلت نمرية زلنا جن زي حدا كابتع بحدا جنيا درجة أنا قرب زخيز نبرة كنات لزقنا كودا زقبول. That was Thursday evening. Later that night, Putin had an important meeting with Trump's envoy Steve Witkoff. Then this morning, Witkoff boarded a flight back to Washington. He is carrying a message from Putin to Trump. Over in DC, the US president is still hopeful. He says Russia is willing, or Russia will do the right thing. We know where we are with Ukraine, and we are getting good signals outside of Russia as to where we are with Russia. And hopefully they'll do the right thing. It's really humanity. We're talking about humanity. We're not talking about the money. So Donald Trump already ተስፋ ገይሩሉ ነይሩ ዓብ ትፅቢት ትገበረሉ እዩ ብዙሕ ሪስክ ዝወሰደሉ መስርሕ ናይ ሰላም ኢና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ ምስ ኤሮፓ ዘለዎ ዝምድና ኣብ ምልክት ሕቶ ገዲፉ ንዓታቶም ነፂሉ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ሃይ ስቴክ ነይሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ወላ ነቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳናት ማለት እዩ but for some reason ተስፋ ገይሩ ነይሩ ሽሕ ግዜ እንታይ እዮም ዝብልዎ ከመይ ጌርካ ንፑቲን ተኣምኖ ፑቲን ዝእመን ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ እሱ ግን እንታይ ዝብሎም ኩሉ ግዜ I can trust that guy ኣነ ነዚ ሰብ ዝከኣምኖ ክእለ ካብቶም ኩሎም ኣብዚ ዋሽንግተን ኮይንኩም ተታልሉ ዘለኹም ካብኦም ላዕሊ ንዑ እየ ዝኣምን እዩ ዝብሎም ስለዚ and for some reason ፑቲን ድማ ኣይጠልሞን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ምእማን ናቱ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን there's a reason and there's ፅቡቅ ዝኾነ ምክንያት ኣለዎ ክኣምኖ እምነት ዘጉድል ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ሶም እዮም እቶም ምዕራባውያን ሃገራት እዮም and they know them ይፈልጡ እዮም ነፍሶም ግን እንታይ ገብሩ ነቲ ናቶም እምነት ዘይምህላው ናብ ካልእ ሰብ ከላግብዎ እዮም ዝፍትኑ እጂ እውን እቲ ናይ ኤሮፓ ሪስፖንስ ክንሪኦ ኢና ናይ ኣሜሪካ ሪስፖንስ ናይ ኤሮፓ ሪስፖንስ ብክልቲኡ መንገዲ ክሪኦ ክፍትን እየ ክሳዕ ክንደይ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ከም ዘለዎ Now some of Putin's queries are genuine. Like, what will this truce be used for? Will Ukraine get more weapons in this time? And what if someone breaks the truce? Who monitors and verifies the violations? Until these questions are So بحفشة حتوتات نسأل الوز نبرة what will the truce period be used for؟ سلزي تي ثلاثة معات تبعي زلون من تايب علامين عنهم تكملوا
ማለት ኣፅዋርካ ንምእታው ሰራዊትካ ንምንቅስቃስ ቦታታት ምቅያር ዲኻ ክጥቀመሉ ንምንታይ ዕላማ ይከውን እንተደየለ ምንቅስቃስ ውግእ ጠጠው ኢሉ ሓደ ሰራዊቱ ከደላድል ኮይኑ ንዓና ክሳራ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኩናት ንዕወት ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ንዕኦም ዕረፍቲ ሂብካ ሪሞቢላይዝ ንክገብሩ ምግባር ግን ሓደገኛ ይብላ ኣሎ ዊል ዩክሬን ጌት ዌፐንስ ዱሪንግ ኣብቲ ግዜ እቲ 30 መዓልቲ ዝበሃል ዘሎ ኣፅዋር ከተንቀሳቀስ ድያ ኣፅዋር ክትእቱ ድያ ኣብቲ ግንባራት ስለዚ እንታይ ክግበረላ what happens if the truth is violated ኣመንጎ ሓደ ኣካል ተጥሒስዎ መን ከም ዝጠሓሶ ከመይ ጌርካ ቬሪፋይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ግንባራታት ኢኻ ምንታይ ቬሪፋይ ክትገብሮ ስለዚ ጀነራል እቲ ሕቶታት ናቱ ቅቡል እዩ ነይሩ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ብቕንዕና ነቲ ኩናት ጠጠው ተብሎ ተደሊ ኮይንካ ዱ ካብኡ ነቲ ሕቶታት ክትምልስ answered, Vladimir Putin will not accept a deal. The question is, what is his end goal? Is Russian President Putin just buying more time? Or is he genuinely seeking clarity? That is the question. Now, Ukraine says it is the former. Ukraine believes that Putin is just buying time here. President Zelensky released a statement yesterday. He says Putin cannot directly say no to Donald Trump, so he's slowly preparing the ground for a rejection. We have all now heard very predictable and highly manipulative words from Putin in response to the idea of a ceasefire at the front. He is in fact preparing a rejection at present. Putin ዘለንስኪ መራሕና ዩክሬን ብወገኑ ፑቲን ከታለሉ ኢሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማኒፕሌቲቭ ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ብቓታ ኖ ኢልካ ነቲ ኩነታት ንምንፃግ ባይታ የንፅፍ ከም ዘሎ ብቓታ ክነፅጎ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈርህ እምበር ኢንዳይሬክትሊ ክነፅጎ ምዃኑ ባይታ ዘጣጥሕ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ናቱ ሓሳብ ፑቲን ነቲ መደብ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዘተ ሰላም ክነፅጎ እሞ ኣሜሪካ ሙሉእ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎንዲ ኮይኑ ኣጆኻ ክብሎ እዩ ዘል ዘሎ እዚ ኩናት ክቕፅል ጥራይ ዘል ዘሎ ልከ ከምታ ኣብ እስራኤል ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ኩናት ብዝኾነ መንገዲ ኩናት ክህሉ ዝደሊ ነቲ ፖለቲካዊ ኩናት ቦትኡ ነከታትሕ ልክዕ እዚ ድማ ከምኡ ኩናት ክቕፅል እዩ ዝደሊ ዲስ ጋይ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ብዛዕባ ሰላም ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ብኩናትካ እኮ ዝዕወት ነይሩ ተዝኾንካ ፅቡቅ እዩ ዝዕወትካ እኮ የለን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንተወሓደስ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ነይርዎ ሃገሩ ትጠፍእ ኣላ ስለዚ ገዲፍዎም ካልኦት ካባይ ትሕሹ እንተሎ ፈትኑ ብሎ እንታይ ገብር እዩ ትጠፍእ ዘላ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ሓማክሹ ትቕይር ድዩ ክመርሕ ደልዩ ወላ እንታይ ኣይደኖ ኣንደርስታንድ ኣነ እዚ ካለኒ ገይረ ካልእ ክቕይር የደ ይብል ምክንያቱ እዚ ኩናት እዩ ኣብ ግዜ ሰላም ሕራይ እቲ ሓደ መንገድና ተደይሰርሐ እቲ ሓደ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ገለ ክትብል ትኽእል እዚ ኩናት እዩ ሰብ ይጠፍእ ዘሎ ስለዚ ኣት ሳም ፖይንት ምናልባት ንዓይ ፀሊኡ እቲ ኩናት ቅፅል ይህሉ ኸውን እዩ ኣነ ክእለስ ከመይ ብካልእ ነቲ ኩናት ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ተመፀ ክትብል እውን ኣለካ ሞት ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ ሰላም ሕራይ ከም ድሌትካ ክትብል ትኽእል እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን መራሒ ይር ኣለኹ ኣብዚ is, of course, scared to tell President Trump directly that he wants to continue this war, that he wants to kill Ukrainians. Putin's dilemma is clear. If he says yes, he must pause the fighting soon, at a time when he's making gains on the battlefield. Last week, Russia liberated a key town in Kursk. They have retaken almost 90% of the land from Ukraine in Kursk. At such a point in the war, a truce is risky. If it falls apart, Putin would have wasted valuable time. But saying no is also risky because it plays into Ukraine's hands. ብሓፈሻ ፑቲን እውን ኣብ መንቀራቅሮ ያትዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ እወ ኢሉ ነቲ ምቁራፅ ተቕሲ ተተቐቢልዎ ዝበለፀ ኩናት ናይቲ ኩናት ሓይልን ፀብለልትነትን ነተዓወቱ ከለዉ ነቲ ዕላማውን ክሃርቡና ካሉ ከለዉ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ 30 መዓልቲ ኣብ መንጎ እንታይ ክፍጠር ክእል ኣብ መንጎ ይፍለጥን እዩ ስለዚ ኩናትካ ሓደገኛ እዩ ግን ኣብቲ ንስኻ ትደፍኣሉ ዘለካ ጠጠው በል ኢሎምካ ነቲ ፀላኢኻ ከም ክወጋገን ክገብርዎ ከለዉ ዓለቑ እዚ በቲ ካልእ ድማ ነቲ ኩነታት ሪጀክት ተገይርዎ ድማ ንምሉእ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ንኩሉ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ሓይሊ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ንክስለፍ ድማ ይደልን እዩ ስለዚ ብጥንቃቐ ይመሊስዋ እዚ ኻ እንታይ ትጥንቃቐ ንባዕሉ እንታይ እዩ ሰላም ከም ዝደሊ በዚኻ ትፈልጥ ኩናት ዝደሊ ነይሩ ተዝኸውን ይስዕር ኣሎ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ በሎ ነይሩ ግን ሰላም ደሊ እዩ ሰብዚ እቲ ጉዳይ ክውዳእሉ ይደሊ ኣሎ እዩ ግን ክውዳእ ከሎ ብገይም ክውዳእ ይደልን እዩ ዘሎ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክረክብ ይደሊ ኣሎ ፑቲን ራሽያ ናይ ሓዋር መፍትሒ ትደሊ ከም ዘላ በዚኻ ትርኢ So again, بوغن أمريكا كميري والله زكونتات كنري تناتو أنا بانتاي مسل. You see, Zelensky is betting on Putin rejecting this truce. Only then can he flip the narrative. So far, Donald Trump has been blaming Zelensky for playing hardball, for refusing to stop the fighting. But if Putin says no to this truce, then that blame would shift to Russia. Do you see the dilemma here? Perhaps that's why Putin said maybe, to buy more time to make a calculated decision. So then the question is, what happens next?
A lot hinges on Putin's talks with Donald Trump. The Kremlin says the conversation is necessary, and on his part, Trump is game. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him, but we have to get it over with fast. You know, every day people are being killed. It's not like, as we sit here, 2 people will be killed. Think of it. Putin has a clear objective here. Last time he spoke to Trump, things moved very fast. Within ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዝቐልጠፈ ክውዳእሉ ከም ዘሎን ብዝተኻለ መጠን ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ርክብ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ፃዊዕ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ክልቲኦም ኮፍ እንድሕር ኢሎም ነቲ ጉዳይ ብዝበለፀ ክፈትሕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ዘሎ days, US and Russian officials met in Saudi Arabia and they agreed to end the war in Ukraine. So Vladimir Putin will be hoping for a repeat to sway Trump during their phone call. We can only speculate about what comes next. But there is one Secretary of State Rubio, Steve Witkoff, I know all of you are working very hard. Tell us what happened when you were in Saudi Arabia. Let's start there. Well, first, Sean, the Secretary General of NATO was with President Trump today in the Oval Office, and he said it perfectly. He looked at the president and said, only you, President Trump, could have broken this logjam, this quagmire that President Biden got us into, World War I style trench warfare meat grinder of. ኣነ ግርም ዝብለኒ I don't know ማለት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ በቃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንተርቪው ዝገበርዋ ብፍሉይ ቃላት ንዶናልድ ትራምፕ ክብግስሎም I don't know እንታይ እዚ what is this man ስራሕካ ሰሪሕካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንተርቪው ሲ ብፍሉይ ብልሓት ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ብልሕናይቲ መራሒና ዋ ንጉስ ዲ ወላ ፕሬዚደንት እዚ ኮምር ዳቢና it's just unbelievable ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ንኽትውሕጦ ድኸብደካ ናኾነ ይድበፅ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተዛረባ እዚ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር በቃ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ማለት እዩ ፍላይ ኣብዚ ፎክስ ክኾን ከሎ ስለ ዝርዮ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ብልሕናትካዩ ኣብዚ ከም ዝብፅሕና ሕጂ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ እውን ልክዕ ናትካ ብልሒ ናትካ ጥበብ እዩ ነዚ ኩነታት ኩናት ክውድኦ ዝኽእል እምበር ባይደንስ ኣብ ሽግሪ እቲና ነይሩ ኢሉ ኢልና በለይ ዝጅምር ዘሎ እቲ ተሓቲትዎ ዘሎ ከመይ ይኸይድ ኣላ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ከመይ ነይሩ ኢልዎ ግን ተመሊስካ ብዶናልድ ትራምፕ ክትመጉስ ክትክእል ኣለካ ፍሉይ ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ድሓን Men, material, national treasure, that is completely unsustainable. So in Saudi Arabia, with our great Secretary of State, Marco Rubio, we had a very different approach from the Ukrainians than you saw just a week ago with President Zelensky in the Oval Office. They were very forthcoming. We had very good conversations. At one point, we even broke out a map and started drawing on it on how we're going to end this war. And you saw as a result of the end that the Ukrainians agreed that they need to move to a ceasefire. All sides need. So ብሓፈሻ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ብዙሕ ኔጎሲዬሽንስ ከም ዝተኻየደን ነቶም ዩክሬናውያን ንምእማን ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን እውን ስለዘይ ተረዳድኡ ዝነበሩ ንዓታቶም ንምእማን ዩክሬን ንምእማን ግን ቀሊል እዩ ንኣሜሪካ ሓቂ ንምዝራብ ድራማ ክሰርሑ ስለ ዝደልዩ ዘሎ እምበር ለቨሬጅ ኣለዎም ለቨሬጅ ማለት ንዩክሬን ኣፅዋር ዝህብዋ ዘለዎ ሰብ እዮም ሓገዝ ዝገብርዋ ዘሎ ናይ ስለያ ናይ ገለመለ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተሰማዕነት ኣሎ ጠብለልትነት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ግን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ግን የብሎምን ንራሽያ የስ ነቲ ኩናት ክንፈትሖ ዲስካሽን የድልየና ክብልዋ ዝኽእሉ እምበር ራሽያ ግድነት ዝግበር ክብልዋ ግዴታ ክገብሩላ ዓቕሚ የብሎምን ቢካዝ እገዳዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እቲ ገዳ ድማ ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ን3 ዓመት ገይሮም ኣለዉ በስ ክውስኽዎ ዝኽእሉ ንእሽተይ ነገር እዩ የለን ተረፎም ኩሉ ክግበር ዝኽእል ገይርዎ እዩ ባይደን ስለዚ ኣፅዋርኩም እንተኮይኖም እውን ኣገይን ሊሚት ኣለዎ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ክኸዱ ተደይኮይኖም ንባዕሎም ከኽጠፍኡ እምበር ካልእ ፍሉይ ክገብርዎ ስለዚ ምስ ፑቲን ክዘራረቡ ከለዉ ዘለዎም ሓይልን ምስ ዘለንስኪ ክዛረቡ ከለዉ ዘለዎም ሓይልን ዓበ ፍልልይ እዩ ዘለዎ ሶ ብመንፅር ተሪኻዮ እቲ ንዩክሬን የሚና ዝብልዎ ስ ብዙሕ ዓብይኻ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነ Need to move to a ceasefire. We have to stop the killing, as President Trump has said over and over again, and talk about a permanent end to this peace within European-led security in terms of a permanent peace. So all of those things are underway. And again, as President Zelensky said in an initial phone call, as President Putin said on the initial phone call, and as the NATO Secretary General has said, only President Trump could have brought us from this far away. I mean, literally no sides talking, closer and closer together to end this war.
All right, let me ask you this. Russia says they're ready to discuss peace with Ukraine. Putin says he's open to a Ukraine peace deal. Putin did put out also a lot of caveats. My understanding is, I believe it's Steve Witkoff. I'm not sure. I'm not 100% sure, but I believe it's Steve Witkoff. And that there are meetings taking place in Moscow that took place today. I'm assuming you don't want to negotiate on national television and tell us everything that happened. I respect that. But what do you have a level بعفش انتي زرب زلو انتي كون انتي تثبيت كبر يخل خونا ابت نيغوسيشن زغبر زلو انتي وصيت كركب يخل of confidence? I understand when Putin has his caveats, he's negotiating on his end. There are things he's going to want. There are things Zelensky's going to want. And neither Zelensky or Putin are going to get everything that they want if we're going to get a deal. With all that said, are you confident we can get there? Well, Sean, we'll see, but I'm confident if anybody could get us there, it's President Trump. You're right. I'm not going to, announce or negotiate anything on national television, certainly not ahead of the president. But we do have some cautious optimism. You saw the Ukrainians move from where we were in the Oval. بعفشا تسفال لك هذا تكونتات أو حدا تنبوز وخنا معلبين كبات سهيب لله بحتر زبالة cautious optimism مالت تنكر زبالة تسفال لنا يا ميت غاميت تسفواتين عن بلاين غلينا جن تقولوا كم زلوجن يتنبه له مالتي there's a possibility تقولوا سألوا إذا بلزلوا هجي تماش بزح بزعب أمريكا سمعنا لنا what about Europe أوروبا خنتي سمع مال زكونتات كمان بقولوا بزعب نيكولار وين بزح discussions جميرة مالو تنهي لنا وهم كيدنا. Kremlin has since confirmed that the U.S. envoy Steve Witkoff did indeed meet Vladimir Putin on Thursday. Let's get some analysis and speak to Jean-Paul Paloméros, the former Air Force Chief of Staff and former Supreme Commander of NATO Allied Forces. Hello to you, Jean-Paul. Thank you for speaking to Paris Direct. So بزعباتنا بوتين غير هيبوت زل غرملتي مسحرك لك زربيه مزناي فرانس ميديا يسكن اسمعي. Vladimir Putin says there's cautious optimism over the ceasefire deal. When you listen to his comments, did it sound like optimism or did it sound like skepticism? Well, I'm more on the skepticism part because we knew that Vladimir Putin is not keen to accept any ceasefire. He wants to pay himself some time to make sure first that he regains the Kursk. Sometimes زلو زلو تناي دونالد ترامب ناي فلاديمير بوتين استفل عليه تنقاق بزلو نتي مقراصوسي قبله يخليغن ازحتوتات زي كمل سليك خلالو زبلو بخمي تريو او انت هود تريو ولا زترطر نغر تريو يلوم انا زترطر يزي دايما دايلو بوتين غزي نخغز غزي نخشمت مونتي انكدو زلو كينات نكفصم كتقمل زغل تاكتيك مخاني زنغر زلو يزبل زلو of course Europa comic سمام Europa تغلالا اب كل نغر قالو توسل سلازلو بلعل بوتين تقتلوا كل عينة بروباغندا قسقاسون نعوت رايزة ولا حلهم سلازي بوغن أوروبا زي أتحساس سلازلهم open minded كوينهم نتكون تكريوا سلازي كالون بعبيو نابتي كونفرن نابتي والسلام زي ساتف زلهم بغمي. Enclave, if I may say so, and obviously the Russian forces are doing that now. So restoring the integral sovereignty and territory sovereignty on of Russia is first and foremost. Secondly, he didn't change his mind about the strategic goals, neutralizing Ukraine at the end, making sure that there is no real guarantee insurance on the long term. بوتين علامات يوكرين كدخما سراويتا دخم كل تنسوز دليو زلو علامات نكحرم سلو زخونه غزيه كغزمو غزيه تقييم دما نتي علامات نكحرم لكل دما تاع راشا زل ابوشت مريت راشا زنبر سراويتنا يوكرين تغلالا كوصالو حتى يبلونا وديسكاس كبرايدلني بزعبو سراويت تكصرك خلالو بزخونه يكون اتي وشتي سراويتنا مريتنا راشا كوفيل زلو سراويتنا يوكرين نديسكاشن نزاتن قاون زخل عدل كوهبه كم زي بلو ذاتس واي دما بزغلت في منقدساتهم كصرغهم زلو زعر زلو نعوك عنقف زخل كونت دماك بلاي كلني زلزلو اند كينو زرا بعد ما حقنا زلو يز كونتات ابرياليتي ونريس زلنا and so on and so far. So but now this is true that the pressure has turned on to Mr. Putin, and it appears that Mr. Trump is pushing harder than we thought, perhaps initially.
and then he is more balanced now towards keeping the support of Ukraine, which is good news. So what will happen now is that the Russians, they are very clever indeed in information, in influence. They will try to find a breach in the way of presenting the ceasefire. بحفش أبزي أكايدا نريو زلنا تي أوروبا أو ميديا ويون إليتنا أوروبا دونالد ترامب أبغون بوتين كم زلوا تراهم زاربو بوتين دونالد ترامب ما ولا أبغون بوتين يحلون زدل ساعات زجبر زنبر مراحيو بعفو خالك بالخل عشاك مثل خل تكبارو جن كاليو من عبنات مش چاينا كزرار بدلي أنا مش چاينا الردادا يمس مرح قلي برالو جن عبلياس جبرو زلوا سقوم تزات نتسبا يكون ني چاينا يقول ني سمين كوريا يقول ني روسيا دونالد ترامب أخبيري يتزاربوا أخبيري يتزارب زي طفل اللي ولا حماق يكبر أخبيري يتزارب أبو ما يزنت لهم نزوم راتيو وتدروا عقب نزل لهم دونالد ترامب ريسبكت لهم نسود ديسريسبكت ويكا من كم دليتو زهر مامانيو كندا كون كله بنما كون كله دنمارك سبحال جرينلاند كون كله أوروبا كون كله نزيهم كلهم نعكس سلزلوا دزدل يدرب عايز دربي أبتن كالوت قلت إنك ويو أبراشا أبكيناتي نيرو أبكينات كالوجن زوجو قالت تدخل ميديانا أمريكا كم دليت إن راشا يتصرف فلاديمير سيد أنا وإيفل يقولوا ده يمدبلو دونالد ترامب قالت جيت كمالوني بنت عارف دونالد ترامب إن بوتين سمارت مرح مخانون نربح أنا هجرزك على زلم خانون حيال هجر مخانون زي قالت زي again دونالد ترامب كابتن بزح اللي يتنايم عربا عالم جستفلي that's why ما أمنا تسألوه أمنا يمسألوه ፍጹም ነቲ ንሶም ዝደልይዎን ዝኣምንዎን ክብልዎ ዝደልዩን ኣይብልኒሱ ኣንፃሮም እዩ ስለዚ ኣንፃሮም ምዃኑ ድማ ይፀልኦም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዝፀልኦም ገይሮም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዝፈጠሩሉ ንሶም ዝፈትዎን ንሶም ዝደልይዎን ክገብር ኣይደልን እዩ just to try to reverse the pressure back on the Ukraine, saying, you see, the Ukrainians are not accepting our vision of the ceasefire, so this is their fault, etc., etc. So now, and he's open to a ceasefire with Ukraine, but he's not ready to accept all the terms that are on the table. As President Trump admits, he's feeling good about it. We have people talking in Russia. We have representatives over there, Steve Witkoff and others, and they're in very serious discussions. And we know where we are with Ukraine, and we are getting good signals outside of Russia about the money. Analyst General Jack Keane is with us now. So, تمنا أمريكا نايتو كينات غوست دما ولا ونابتي ناي conservative media بحال right wing media زي فوكس بحال مالتي يسمعوهم دونالد ترامب من كاف قبل سلزغون نمبر كل جزء أنصاري حسابه. General, your thoughts about what emerged from Jeddah and the initial response from Vladimir Putin? Well, first of all, Putin's response is a good step forward in the sense that, you know, he agrees that the fighting should end. He just believes he's concerned about the long-term aspect of it, and the reality is they want to get after the root causes. The root causes is pure fiction on his part. He believes the fact that Ukraine was looking to the West in terms of economic relationship with the EU and also a political and security relationship with NATO is at the bottom of the cause of the war. Ukraine's an independent, sovereign country. Let's face it for what it really is and has been, you know, since the collapse of the Soviet Union. They have a right to move in a direction they see is best for their country. No. هجنتاي زبلزلو حفشا ناتي ملسناي بوتين بتبقسو صبغيو كوينات تطوكبل كم زلي ايدلو خمس لونجن زياده نسوس دل زلو اتصقم كم مسرتو كفتح خلالو تمسرتنا تو دما ناينيتون نايروبانيو زغنتاي زبلو زصنصوايو يوكرين لولاويت هاجر سلازخونت نابزدليتو هاجر نابزدليتو بلوكت كيتخل يزبل زلو زنتاي مالتيو نيتون تاكتاتو تدليا قالك تقبر تدليا إذا زبلا زلا ملحسو ده ملحسي يزبلكم كيبا مسراشا نيوكلير نايراشا كنتي أنت تبلغن لولاويت هاجر يعيلهم سقايم بلوان تدرون لهم they would never allow that فزي أبعتهم كون كله لولاونات قال ملاك تسمني أمنا يكالوت كون كله أنت لولاونات كبر له yes لولاويت هاجر يا زياد دليتك توسن تخلقن we all know كل سبي فلتيو نيتو كتأدخل ليوكرين اتنايني نيتو كنا تتقيمو أصواراتو أفيد أمريكا كم تصوم خاني فلتيو. So, is it a situation? What is the point of حدا عبي militarized حيلي أبكى بابي خادمة تزالو. انتهي فلوي لو تنتهي سلسة رئيس. زي إن روسيا سقط فترة لهم زد نبوري. نبور مخانوس. That's why Ukraine لو لايت كوينا كم دليل تاخد قصة تخليها. جين دليل زلناقن. نحنا حدا قاك فترة ناس خلوص علاتنا
بمنقدهم غيرهم كمصونا ينفقدنا ينزل زلو سلازتي نجر دحري سلام تدلو خينكا كم دليت كحجزان يوكرين جن وايت سرا وتهدروا عاقمنا بتوتو سو تكونتات نحورقا زينا برزنا برا حدش نجر سو راشا سقعد كسمعها نبور كوين كسمعها كان نبور يزي everybody feels that way in general كروخلو جن يوكرين دمال ولا يتهاجريات اللي تاخد قبر تخليها كتب التخليقة نتحدث تخلي هاجر جن بحفشة اتنيتو أبكالو تهاجرات كميلو متسئل له كرت كده خلا غاب يوكرين تمتسئل تاك قبر كم زغل دما نما جنزابو كبير يكون عتاتهم سلازي again negotiate كقبروا اللي زغليهم جن دونالد ترامب دلت كونتات سبوسلو زردو probably they won't I don't think they will have a problem. So that is he'll stick to his ground on that, but that is easy to defeat. The other thing he's immediately concerned with that the 30-day ceasefire will favor the Ukrainians because they'll be able to rearm and reposition in the Kursk area, which is the part of Russia that Ukraine has been occupying for almost 7 months, which is quite stunning in itself. That hasn't happened since World War II. Russia is close to taking that and driving the Ukrainians out of it, and I think he's going to delay this until that is accomplished. We got to get into the details of this. We always knew that the Russians are going to fight hard. They're hardline bargainers for sure. He's talking nice with President Trump, as is President Trump to Putin. But we بعفشة أنت إذا بنزلوا تي طلباتنا روسيا أنا فلاديمير بوتين كتردو تغل كم زخنن مهنيات بوحدو أب 3 معلتي دحري مقراص صغيرهم يوكرين سراويت كنقصاصيهم وتهدرا عامون كنقصاصيهم سلازي نتي عودو كينات نت بالانس نايت كيناتون نغزيو كغيروهم كناوحون يقوليهم سلازي كم كون دحر قين السلمان نتا مقراص صوت بالدلا كدناوغاي بوحدو نتي اب كورس ريجن زلو صراريغو كساب زوصو زمارق تماريخو زي تمارق تاريفو نعاك ساب زودا غزيك كغز كفتني ونعيد ما زكبر زلو كن بحفشه بقربا كتريو كتكلالا كانت كنتات كردا كان دحر قيني زلزلو نابيرو بانسكريج. Staying on the topic of nuclear weapons, our next story is about Poland. Poland is a Central European nation, and it is one of the most concerned about the war in Ukraine. Because look at Poland's neighborhood. It shares borders with 7 countries. Among them are Ukraine, Russia's ally Belarus, and Russia itself. So Poland is worried that it could be next in line, that it could be the next to face Putin's wrath. So Poland ዝበሃል ሃገር ድማ ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ነጋሪት ኩናት ኣብ ዩክሬን ነቲ ኩናት ንከናውሕ ወይ እውን ብዛዕባ እቲ ኩናት በቃ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብን ኣንጻር ራሽያ ድማ ፍልይ ዝበለ ፅልእ ዘለዎ ሃገር እዩ እንተኾነ እቲ ፖላንድ ዝበሃል ነርቨስ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ልዕሊ ዓቕሙ ተሳቲፉ ዘሎ እዩ መዳውብቲ ኸመን እዩ በቲ ሓደ ቤላሩስ ማለት ራሽያ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣመና ዝተቐራረበ ዝምድና ዘለዎም እዮም ቀፃሊ እዮም ዝራኸቡ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ራሽያ ድማ ኣብ ቤላሩስ እውን ኣሎ እዚ ሰፊሕ ዶብ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ድማ ካሊንግራድ ዝበሃል ናይ ራሽያ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም በቲ ኣትዩ እቲ ቀይሕ ዝበሃል ኣብ ጥቃ ፖላንድ ዘሎ እሱ ድማ ንስኻ ራሽያ እዩ ካሊንግራድ ማለት እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እውን ኣለዎም ኣብኡ ስለዚ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ስለ ዘለዉ ንኣሜሪካ በጃኹም ኒኩለር ሃቡና بنيكولر غيركم ردونا نفسنا نخنكلاخل اليوم نوح وانا يوم زلمنا نيرم عبد زمن دونالد ترامب كن I am not sure كم عينة حاجات كبوها بمزخل so ولو ان جرمن نيكولر مفتوح نقدر ركب نحر اوروب امريكا دي تبنى قين كام دي تبنى تقينا مساعد انجليزي مس فرنسا كنا قال نجر كجبر لنا زبل زربا دما كل الكبل نسمع لنا زي نيكولر سي نتفقات كايزا قلاتف كن Next to face Putin's wrath. So the country wants nuclear weapons to deter Putin and Russia. Poland's president has reportedly asked the US to deploy nukes on its territory, and this comes after their prime minister said something similar. The prime minister was considering France's offer to expand its nuclear shield over Europe. So basically, both of Poland's leaders, the president and the prime minister, seem to back nuclear deterrence. Our next report. So كم تري ود لهم كلتيوم وجنات president نايت هاجر يكون ولا prime minister نايت هاجر كلتيوم نيكولر قال يوم كاب أمريكا كل اللي يقولوا كالو دما مثل فرنسا نيروبا مالت تشيل دناتهم سنا بيروبا هم كسر هم زلون قال يوم دولتي فرنسا نبعلو أزيو وحد كترنا نيكولر يزلوا كابراش عند حرقين كام كل حالة بالدلغة أشستون تناي كترنا قراير دومن بيقينوا ولا انتاي بحرتو كنا جميركو بنيكولر كده احنا اللي تدخل من قدون كل يكون كتفرارك كتدخل تخونجن ultimately تمودا تتوكينات كيمت يخاص أرزالا كامبر انتمت تتوكينات there's no chance زخونا نقرأ كبرو اللي تدخل. Poland is on high alert.
it is worried about the fallout of the Russia-Ukraine war and Moscow's ever-expanding reach. Warsaw believes that it could be next, so it wants a deterrence. A nuclear deterrence to keep Russia at bay. But it will take years for Poland to develop its own nuclear weapons. So instead, it wants help from a friendly nuclear-armed nation. Poland's president, Andrzej Duda, believes that that friend could be the US. So بحفظ دي بولند زبال كابنا وحوان أمريكا إلى منن يخباخبني نيرو كل زلهم هنجبرنا ودني كل راوي شيلدناتكم نيكل راوي صوارناتكم أب نيور أب أمريكا أب بولند كتعمتوا نفكدينا يبلو بحفشة ناي جرمن ونكميدا لنيرو تزحلف الشانسلر أوريدي أفكيدو نيرو كل نجارات أب جرمن نقمت حجكن قدينا أمريكا كري وخلو داق ما قمت قبل جميرة مالو تزبالته كلاتهم نناتهم كقبرو خفتنيهم which is the sad reality يعني كل راوي أصوارنا حيالنا بس هنك خيد مخانو يزرعيكا معناته هجرات سكات كسمعن كله كل جزء نفسنا مكل خلق قدامنا ينزبا لزيتي إيرترا سكات سلزلوا يعني عمتات أم مكل خالناتا حزبناتا منسيناتا أب مكل خال جرات تزلا سكات كسمعن كله هجرات قدامنا ناتن هجراو دحنتي زغو هجران كتحنا سكيرتي ناتن يزغو تعريت كالي نجارات دمت السكيرتي مسوي حسكاية خد خالد دمت فلزي أوروبا نوحي وان سكيرتي قداينو عم زي ملكة أرسل سلزنا بري أبنيتون أبكلاني لهم دكي ساميهم نيرم كومبليت دكي ساميهم الجن لك أما كل فرق ليتكم استبرابرو كل نجاركا متحازسين عملو عقلت سبات حنساب نبتي خدو حنساب نبتي خدو حنساب نبتي خدو حنساب نبتي خدو نينين أنا قبرو نينين أنا قد فو أبين أنا جمرو عقلت سبات قعزنا أوروبا هنا نرزالنا زي بحالن شيء بحالن سامي. He has apparently proposed nuclear sharing to Keith Kellogg, the US Special Envoy for Ukraine. Nuclear sharing may sound like a radical idea, but it has been done before, plenty of times, including with Poland itself. Poland was once a communist nation, a part of the so-called Eastern Bloc. During the Cold War, the Soviet Union deployed nuclear weapons in Polish territory. Poland, Ukraine's neighbour, there is a very real fear that Russia might attack them, and in response, defence spending has just been dramatically ramped up. Now, the country's president, Andrzej Duda, has told the BBC he wants US nuclear weapons on Polish territory as a deterrent. He sat down with our international editor, Jeremy Byrne, in the presidential palace in Warsaw. Poland is a country where memories of the past expanding Poland's overlord for Poland's security. So كم نريد لنا دي تحبريتا كل اللي زبلزلو بولند أنا أمريكا نيكولاراوي حجز دل كم زلان درجة حوس بهوتوس كم تدلي زلاني مزارب زلو زخا أنت الراشا زخدوز نورو أمنا أو أنت قالوا تاوز خونة قصقاسيو إذا كم زكبلو خلوجن أبز حلف دما هذا أجد أسمع بالا قاتي منيرو من يسوق تهتوس أيناي بولند زي كون فخرا أنصار إلى ماسك أبيكس من الصحافة نيسي قدات وزعينا أمريكا ماركو روبيو صغير كان دو ترى عايتبل زي اللي خايت الزارب بمبال عبرت عمل يسلو نيرو سلازي أمونغوتهم دبلومات تخكلن يسأل كل زغل أي مثلا سلمتاي كل يكلني زوم بولند زبالو فليز بلد سلنا يراشا يسلم تم بوليتيكيا ناتهم دما عند أخرار أنت الراشا بوليسيز نبرم بدون 3 عامات بولند يوم نيرو سلازي دونالد ترامب راشا كسر سلة جمرة جول وتيمسون فور وتيم بقى تالي منش داي تانجو أمريكا بقولنا مثلا مسيلونكم دليتهم ترى ابن يرمجي أمريكا بقولني بوتين كوينالا بس بوتين كتزرارب دلونا تالو يردادو دمالو جزياتهم ناي بوتين سكيورتي سكات أجد أسنن تلون كوين نزيهم كبوا ما يكونوا زي تي كل تزي حسبوا زنبرو فحيل ومجي نبي أوروبا كان بحدش كلام ولا تعبيت ونسمع عمير ولا كبير أوروبا نحن أنا تونكو زعب زل خط بعده كله زبل علوم بزوج ترى راح نسمعنا يرنا جد كلها ببوتات حزالة. You said that you would like the United States to move nuclear weapons to keep them, to station them here in Poland. How does that make you more secure? Mówimy o tym od bardzo dawna. We have been talking about this for a very long time. This is not new information. And it has been the subject of talks with successive US administrations. This is nothing new. Oczywiście, że generalnie było pytanie zadane mi przez dziennikarzy. Of course, there was a question from a journalist asking whether we are interested in the French nuclear umbrella in line with President Emmanuel Macron's statements. I said that, of course, because any nuclear protection would be valuable to us, just like American nuclear sharing.
We have been advocating for nuclear sharing for many years. So far. So nuclear sharing ማለት nuclear ናይ ካልኦት ሃገራት ንፖላንድ እንድሕራሪምኩም ብኒኩለራዊ ኣፅዋር ክንከላኸለላ ኢና ዝብል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ካልእ ኣፅዋራት ገለመለ ኮንቨንሽናል ኣፅዋር ክህልዎም ይኽእል ግን ኒኩለራዊ ሺልድ ድማ ንኸይህረሙ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም but it's going to be very difficult right now ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ at least ንፖላንድ ፅቡቅ ዝኾነ ኣረኣያ ኣለዎም ግን ኒኩለራዊ ሺልድ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዝረብ ግን ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ we'll see ንሳቶም እቲ ኒኩለር ዋላ ጀርመን ከምኡ ናይ ዓቕሊ ፅበት ታሕተርተር እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ኩላ ምክልኻል ንኣፍሪቃ ነቶም ድሑር ኣእምሮ ዘለዎም ኣሜሪካ ድሑራ ስለ ዝኾኑ ቻይና ድሑራ ስለ ዝኾኑ ራሽያ ድሑራ ስለ ዝኾኑ ዓለም ኩሉ ድሑራ ስለ ዝኾኑ ንሕና ግን ጀርዲን ስለ ዝኾንና ናይ ዓለምና ስልጠና ስለ ዝኾንና ምክልኻል የድልየናን ዝብል ዝነበረ ኤሮፓ ሎሚ ኣብ ከመይ ወሪዱ ኣሎ ሃገር መጀመርያ ምክልኻል የድልያ ምክንያቱ ኢንተርናሽናል ሕጊ ሓደ ንነፍሱ ስለ ዝኾነ ክወረካ ንዝኽእል ሓይሊ መከላኸሊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ዝወሰዶ ተስጉምቲ በዚ ሕጂ ኤሮፓውያን ዝኾንዎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ ሸበድበድ ጉያ ክትሪኦ ከለካ እቲ ስጉምቲ ሳዋ ድዩ ተኻሊ ኩሉ መስርሕ ብዙሕ ዋጋ ክፍሉ እዩ ንመንእሰይ ግን ኣገዳሲ ውሳነ ነይሩ ንዑ ዘይገበራ ድማ ኣብ ከመይ ሓደጋ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ ነዚ ካብዚ ካብ ኩሉ ክንምሃር ኢለና ዘቕርቦ ዘለኹ ኣይሆፕ ገለ ትረኽብሉ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ንሕና ድማ ንዓኹም ዝምጥን ክንገብር ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ቻው